Señores e señoras, buenas tardes e benvenidos a las previsiones de su tempus pro casa, que navora su 26 de lámpadas. Las condiciones de su tempus a sopra de esa Sardigna viden cielo generalmente sereno, salvo addensamentos in su portadie. Sorventos a nasulare a regime de brezza, moderados mancosos in su canale de Sardigna e in su golfo de Sasinara. Sormares sant mostrare generalmente movidos, pago movidos in sa banda centro-occidentale. Las temperaturas mínimas sunt previstas in falada rizzera in sa banda de su cavu de Giosso e Senamuder de rilievo in altros logos. Casteddu 20, Tattari deghe 9, Nucoro deghe 8, Aristanis 20. Las temperaturas máximas sunt previstas che Senamuder de rilievo. Casteddu e Tattari 32, Nucoro 26, Aristanis 31.